Igitondo ciza kuri mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, aho twavuga ku bari muri Afrika ngo mukomeze kugubwa neza, abari mu bihugu byo hanze namwe muri mu masaha y'ijoro tubifurije ijoro ryiza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu bageza amakuru y'ukuri. Turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2025. Nkuko maze kumenyera rero njye muri kumwe hano muri studio za Kabara TV1, nitwa Nkomezi James, tukaba tubagezaho amakuru y'ibibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere. Tunabashimira kuko kudukurikirana no kudutega amatwi. Reka rero tugaruke nyuma gatoya y'aka kananga gaciyeho, ariko kandi tunabibutsa ko mwakomeza gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye turusha kubana namwe muri aya makuru. Reka rero tudatinze amakuru yacu tuyahere ku ndondo ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Minembwe Capital News aravuga ko ku munsi w'ejo kuwa mbere ingabo z'u Burundi zikorera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iza FARDC ndetse n'imitwe irimo FDLR na Wazalendo zishinjwa gufunga inzira zijya niziva mu isoko ndetse no kwambura cyangwa se kunyaga abaturage ibyo bari bitwaje ubwo bari bavuye mu isoko ry'akazi rimwe. Abaturage batandukanye rero baganiriye na Minembwe Capital News bakaba bagize ico batangaza. Bavuze ko inzira zose zerekeza mu isoko no gusubira imuhira zari zashizwemo ingabo, bivugwa ko ari mu rwego rwo kurinda umutekano w'isoko rya Mitamba. Isoko rero rya Mitamba rimaze igihe rihanganye n'umutekano muke kubera ibitero bya Wazalendo byibasira abaturage b'abanyamurenge. Nyuma y'isoko rero nibwo ibintu byafashe indi sura. Umwe mu baturage waganiriye na Minembwe Capital News yagize ati abantu batahaga bava mu isoko basanga ingabo z'u Burundi n'iza FARDC zabateze mu nzira, batangira kubanyaga ibyo bari bitwaje birimo ibirato, telefone, imyenda ndetse n'amatungo. Abaturutse mu bice bya Mugeti, Kiziba, Murambya n'ahandi nibo bahuye n'ingaruka z'ibikorwa bigayitse bikomeje gukorwa n'ihuriro rya leta ya Kinshasa hamwe n'abafatanyabikorwa bayo aribo igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Nta makuru y'uwakomerekejwe, ariko abaturage bavuga ko batahutse bafite agahinda gakomeye kubwo gutotezwa n'izi ngabo ziri muri kariya karere, kandi kubera umutekano muke wagiye ugaragara muri isoko ry'akazi rimwe mu minsi ishize. Abacuruzi rero nabo baturuka mu bice bya Uvira bari bake cyane ku munsi w'ejo. Kugeza ubu kuko Minembwe Capital News ikomeza ibivuga, nta rwego rwa gisirikare cyangwa muri RDC cyangwa u Burundi ruragira ico rutangaza ku birego by'aya makosa. Iki gikorwa kirongera kwerekana ko umutekano mu misozi ya Bijombo ugikomeje kuba ikibazo gikomeye giteza impungenge abaturage bako gace. Tukiri kuri ayo makuru, harandavuga ko ibyo bikorwa bigayitse byo kunyaga no kwambura abaturage byabereye hirya mu mibande utaragera ku ibijigi. Abazi bice by'indondo bamaze kuhamenya kare. Tukiri rero mu bice by'indondo ya Bijombo muri iri joro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2025, hari amakuru avuga ko hari drone yagaragaye iri kuzenguruka mu kirere mu bice by'indondo mu masaha y'ijoro. Nyuma y'aho drone muri ibi byumweru bibiri bikurikiranye, ubwo turavuga icyumweru gishize ndetse n'iki dutangiye, zagabye ibitero mu bice bya Mikenke ndetse na Rwitsankuku. Drone rero zikomeje kugaragara mu kirere cy'umurenge, zikomeje gutera abaturage guhungabana ndetse n'umutekano muke. Drone rero zikomeje kugaragara mu kirere cy'umurenge ni muri wa mugambi wa leta ya Kinshasa ndetse n'abambari babo cyangwa se abafatanyabikorwa babo kugira ngo zikomeze gufotora zinagaba n'ibitero ahantu hatandukanye. Ariko kandi abaturage bakaba banavuga ko zikomeje guhungabanya umutekano wabo ndetse zikakomeza no gutera impungenge
ku bantu baturiye kara karere k'Imurenge. Imurenge mu karere ka Minembwe muri teritwari ya Fizi ndetse na Mikenke ibarizwa muri teritwari ya Mwenga ndetse n'Imurenge muri rusange. Muri mwaka wa 2025 hamaze guterwa ibitero byinshi ibigabwaho na leta ya Kinshasa ikoresheje drone ku bufatanye n'igihugu cy'u Burundi mu mugambi wo kwica no gusenya akarere gatuwemo n'ubwoko bw'abanyamurenge. Gusa nubwo ibyo bitero bikomeje kugabwa kuri kara karere k'Imurenge, Imurenge haracatuwe kandi zaturwa byakwanga byakunda. Iyi ntambara imaze imyaka irenga 8 ishoye ku banyamurenge ubwo leta ya Kinshasa yayipangaga, ariko kugira ngo iyo by'amarari kugaragara ishyira imbere imitwe y'abamayimayi ku murongo w'urugamba mu kwica, mu gusenya no gutwika amazu, kunyaga inka n'andi matungo kugira ngo yo ye kugaragara. Bukiye noneho isa kwigaragaza biva ku kuba ari mayimayi itera abanyamurenge, ahubwo ingabo za leta ubwazo zitangira kugaba ibitero bitandukanye mu bice by'Imurenge ndetse inafatikanya na ya mitwe ya mayimayi yaje kwitwa izina Wazalendo ndetse na FDLR. Igitangaje rero nuko kuri ubu iri gukora ibitero by'amadrone ititaye ku baturage b'inzirakarengane batuye mu bice iri kuzoherezamo. Kuri ubu rero leta ya Kinshasa ikaba ishize igihugu cy'u Burundi ku murongo w'imbere mu gusenya akarere k'Imurenge, aho bivuga ko iki gihugu cyonyine gifite ingabo zirenga 14,000 mu misozi miremire y'Imurenge, ku mpamvu imwe gusa ariyo yo kwica umunyamurenge. Reka tubabwire ko Imurenge ari iwacu kandi ari gakondo yacu, gakondo y'abasogokuru Murambya Tengeka na basogokuruza Rwereka. Tiduteze kuyivamo nk'uko dufitanye igihango nayo, kuko turiyo nayo ikaba twebwe. Erega urugamba tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema. Niryo rage twasigiwe n'intwari y'ikirenga Afande Rukunda Michel alias Makanika. Dukomeza gushishikariza igihugu cy'u Burundi kugira ngo kibashe gutera intambwe yo gusubira ku neza no ku mahoro mu gihugu cyabo cy'u Burundi, kigerageze gikura ingabo zacu ku butaka bwa Kongo, cyane cyane imisozi miremire irimo inzirakarengane z'abanyamurenge bavukiye kuri buriya butaka bakomeje kugabwaho ibitero umunsi ku wundi n'izi ngabo z'u Burundi zitoteza abaturage, zibambura ibyabo, zibafunga, zibica ndetse zinababuza n'umutekano wabo. Gusa icyo twababwira nuko muri Kongo ari iwabo w'abanyamurenge atari iwabo w'igihugu cy'u Burundi, kandi gufata imisozi y'Imurenge atari cyo gisobanura ko bagomba guhangana n'umwanzi wabo bifuza, dore ko tubizi ko umwanzi wabo bahanganye kuri ubu ngubu ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba bigaragara ko kwibasira kara karere ari ukugira ngo byibuze nabo byumvikane ko hari agace bafite bakontorora bashe guhereza igitsure igihugu cy'u Rwanda. Gusa icyo tubasaba nuko bava ku butaka bwacu amahoro bitaraba bibi cyane. Erega abanyamurenge ntabwo ari insina ngufi aho bagomba kuja kwirwa batoba ndetse bakabuza umutekano abaturage b'abanyaga, babamerera nabi, babuza uburyo, babafunga, babazonga, bababera umusonga umunsi ku wundi. Tubabwire kandi tubamenyeshe ko Imurenge atariho mugomba kwagurira ibikorwa by'umutekano w'igihugu cyanyu. Murabizi yuko igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo bikomeza bishinja igihugu cy'u Rwanda ko M23 itabaho atari abakongomani, ko ahubwo ari u Rwanda rwibasiye cyangwa se rwinjiriye rugatera igihugu ca Kongo. Bityo rero bakumva ko kuba M23 ifite kiriya gice cyose cya Nord Kivu na Sud Kivu, bityo nta mutekano bibasha kubahereza. Yewe tunababwire yuko uyu ni wa mugambi mubi wa FDLR, aho byagiye bigaragara ko Perezida Ndayishimiye yagiye yifatanya n'imitwe yitwaje intwaro yo mu mutwe wa FDLR wasize wishe cyangwa se wakoze itsembabwoko n'itsembatsemba ryatsembye abatutsi mu mwaka 1994. Bityo rero kuba bakibona umunyamurenge mu misozi y'Imurenge kuri bo nta mutekano bibaha, bakumva rero ko bagomba kumwimura cyangwa se bakamukura muri kara gace kugira ngo bakagire base militaire yabo igihugu cy'u Burundi, kubwo kugira ngo bahareme force ishobora gukomeza guhangana cyangwa se gushira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, no kuba leta ya Kongo ubwayo ihora ishinja ko u Rwanda rwinjirira Kongo, inahakana ko M23 atari abakongomane ahubwo ari abanyarwanda. Bityo rero sinzi uburyo ushobora guhakana abakongomane bavuka muri Kongo ubwo bavuga ikinyarwanda gaho umutekano
abo mu kandi gace nabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero kuba yarahakanye abo muri Nord cyangwa se ahakana abatangije umutwe wa M23, rero sinzi impamvu byari bushoboke ko yabasha korohera igice cy'umurenge naco kikirimo abavuga ururimi rufitanye sano n'ikinyarwanda. Mugira amahoro n'imigisha y'Imana, mwari kumwe na Nkomezi James kuri Kabara TV1. Tunabasaba ko mwakomeza gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tuzajye dukomeza tubane mu makuru akurikira. Mugire ibihe byiza.